Hello, bonjour, habari, gira amahoro, Kristo Yezu akuzwe, Yesu ashimwe cyane, assalamu alaikum ku bakunzi ba Black Rwanda mwese aho muherereye mu Rwanda ndetse no ku isi hose muri rusange. Turagushimiye wowe wamaze gukora subscribe kuri channel yacu kandi tunasaba wowe dusuye bwa mbere ko wakora subscribe aho hasi mu ibara ritukura ukande no kunzogera kugira ngo ubashe kubona inkuru zacu gatanu kuri gatanu. Muri aka kanya tugiye kukugezaho urutonde rw'ibigo by'amashuri 10 byishyura amafaranga menshi y'ishuri kurusha ibindi mu Rwanda. Turibanda ku mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Mbere yuko dutangira turabanza tugusobanurire amagambo amwe namwe tuza gukoresha muri iki kiganiro. Ibyinshi mu bigo by'amashuri tugiye kuvuga ntabwo bigendera kuri gahunda isanzwe n'abanyarwanda benshi. Ni ukuvuga ngo ibigo byinshi bigendera kuri gahunda mpuzamahanga. Icya mbere tugiye kugusobanurira ni ukuntu wabara imyaka y'amashuri y'ibi bigo tukabisanisha n'uburyo busanzwe buzwi. Muri ibi bigo byose byishyura agatubutse mu Rwanda, ibyinshi bikoresha uburyo bw'amagrades. Ni ukuvuga ngo guhera kuri grade ya mbere kujya kuri grade ya 7 aba ari primaire cyangwa se amashuri abanza. Twava kuri grade ya 8 tukajya kuri grade ya 12 akaba ari secondaire cyangwa se amashuri yisumbuye. Tugiye kugusobanurira uburyo twabisanisha n'uburyo busanzwe buzwi n'abanyarwanda benshi kugira ngo tubashe kubisobanukirwa neza. Ni ukuvuga ngo guhera kuri grade ya mbere twabyita P1 cyangwa se umwaka wa mbere w'amashuri abanza. Grade ya 2 P2, grade ya 3 P3, grade ya 4 P4, grade ya 5 P5, grade ya 6 P6, grade ya 7 senior 1, grade ya 8 senior 2, grade ya 9 senior 3, grade ya 10 senior 4, grade ya 11 senior 5, grade ya 12 senior 6. Ni ukuvuga ngo guhera kuri grade ya 8 kugera kuri grade ya 12 twabyita nka secondaire, ariko ibindi bigo guhera kuri grade ya 7 kugera kuri grade ya 12 nabyo babyita secondaire. Tugahera kuri grade ya mbere tukagera kuri grade ya 6 tukabyita primaire cyangwa se amashuri abanza. Muri ibi bigo byishyura agatubutse mu Rwanda n'uburyo bagenda bishyura amafaranga y'ishuri bigiye bitandukanye bitewe n'umwaka umwana agezemo. Ni ukuvuga ngo umwana wiga mu wa mbere primaire ntabwo yishyura kimwe n'umwana wiga mu wa 6 primaire. Bigenda bihinduka bitewe n'umwaka umwana agezemo. Ni ukuvuga ngo kugira ngo tubikorohereze twavuze ngo niba ufite abana buri mwana yiga mu wa mbere, undi yiga mu wa 2, undi yiga mu wa 3, undi yiga mu wa 4, undi yiga mu wa 5, undi yiga mu wa 6, ese nk'umubyeyi uzajya wishyura amafaranga angahe? Turagusaba ukurikirane iyi video paka irangire. Tugiye guhera ku kigo cy'amashuri cya 10 paka tugeze ku kigo cya mbere mu bigo byishyura agatubutse mu Rwanda. Amakuru tugiye kukugezaho ibi bigo byishyura agatubutse mu Rwanda twayakuye kuri internet, kuri website z'ibyo bigo ndetse no kuri z'ababyeyi. Turagira ngo ukurikirane iyi video nagira akantu na kamwe kagucika. Ku mwanya wa 10 turasanga ikigo cy'amashuri cyitwa New Vision High School, kikaba gifite na primaire yitwa Sparrow Parent School. Iki kigo cy'amashuri kikaba giherereye i Kabuga hafi ya kaburimbo. Haba secondaire haba primaire bikaba bifite amazina atandukanye. Primaire ikaba yitwa Sparrow Parent School, secondaire ikaba yitwa New Vision High School. Sparrow Parent School bakaba bambara uniforme zisa gutyo, naho New Vision High School bakaba bambara uniforme zisa gutyo. Tukaba tugiye kurebera hamwe kuri babyeyi yaho uko amafaranga y'ishuri agenda yishyurwa. Guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza bakaba bishyura ibihumbi 463 n'amafaranga 500. Guhera ku mwaka wa 4 kugera mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza
bakaba bishyura amafaranga ibihumbi 403 n'amafaranga 500. Naho guhera mu mwaka wa mbere kujya mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye bakaba bishyura amafaranga ibihumbi 456. Naho mu mwaka wa gatatu nabo bakaba bishyura amafaranga ibihumbi 456. Naho guhera mu mwaka wa kane kujya mu mwaka wa gatanu w'amashuri yisumbuye bakaba bishyura ibihumbi 506. Mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye bakaba bishyura nabo amafaranga ibihumbi 506. Ni ukuvuga ngo ubaye ufite abana 6 buri umwe wiga mu mwaka wa mbere kujya mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza, wajya wishyura 1,000,000 n'amafaranga ibihumbi 792. Naho mu mashuri yisumbuye ufite abana 6 biga buri mwaka, wajya wishyura 2,000,000 ibihumbi 886 y'amafaranga y'u Rwanda. Iki kigo kikaba cyaje ku mwanya wa 10 w'ibigo by'amashuri byishyura amafaranga menshi mu Rwanda. Ku mwanya wa 9 turasanga ikigo cy'amashuri cyitwa Riviera High School, kikaba giherereye i Kabuga. Hakaba higa abana batari bakeya. Iki kigo cyakira abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga, bakaba bambara uniforme zisa gutyo. Tugendeye kuri babyeyi y'iki kigo, tugiye kurebera hamwe uburyo amashuri agiye atandukanye mu byo kwishyura amafaranga y'ishuri. Guhera mu mwaka wa mbere kugera mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye bishyura amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 655. Guhera mu mwaka wa kane kugera mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye bishyura amafaranga ibihumbi 710. Ni ukuvuga ngo ubaye ufite abana 6 biga buri mwaka, ku gihembwe wajya wishyura amafaranga 4,495,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 8 turahasanga ikigo cy'amashuri cyitwa L'École Francophone Antoine de Saint-Exupéry, kikaba giherereye mu Kiyovu hafi y'ikigo cy'amashuri cya Lycée de Kigali. Iki kigo cy'amashuri kikaba cyakira abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga benshi cyane. Na uniforme bagira, abanyeshuri bambara uko bashaka. Tukaba tugiye kurebera hamwe kuri babyeyi yabo uko amafaranga y'ishuri agenda yishyurwa bitewe n'umwaka umwana yigamo. Nk'uko mubibona kuri babyeyi yabo, abana bo muri primaire cyangwa mu mashuri abanza bakaba bishyura ibihumbi 693 n'amafaranga 700 y'u Rwanda. Naho muri secondaire bakaba bishyura amafaranga ibihumbi 900 n'ibihumbi 11,500 y'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo umubyeyi ufite abana 6, ni ukuvuga ngo muri primaire wajya wishyura 5,000,000 amafaranga ibihumbi 205 n'amafaranga 300 y'u Rwanda. Naho ufite abana 6 biga muri secondaire wajya wishyura 5,000,000 n'ibihumbi 325 n'amafaranga 300 y'u Rwanda. Iki kigo kikaba cyaje ku mwanya wa 8 w'ibigo byishyura amafaranga menshi mu Rwanda. Ku mwanya wa 7 turahasanga ikigo cy'amashuri cyitwa Blooming Birds School, kikaba giherereye mu karere ka Gasabo hafi y'ibitaro by'Umwami Faisal. Iki kigo cy'amashuri kikaba kigamo abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Tugendeye kuri babyeyi y'iki kigo, amashuri abanza bakaba bishyura 1,000,000 n'amafaranga ibihumbi 80. Ni ukuvuga ngo ubaye ufite abana 6, buri wese yiga mu mwaka wa mbere, wa kabiri paka kugeza mu mwaka wa gatandatu, wajya wishyura amafaranga y'u Rwanda 6,000,000 n'ibihumbi 480 y'amafaranga y'u Rwanda. Kikaba cyaje ku mwanya wa 7 w'ibigo byishyura amafaranga menshi mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 6 turasanga ikigo cy'amashuri cyitwa Wellspring Academy. Ikigo cy'amashuri kikaba giherereye i Nyarutarama. Tugiye kurebera hamwe kuri babyeyi y'iki kigo ko amafaranga y'ishuri agenda atangwa bitewe n'umwaka umwana yigamo. Ni ukuvuga ngo guhera mu mwaka wa mbere kujya mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza bishyura 1,000,000. Hanyuma mu mwaka wa kane w'amashuri abanza bakaba bishyura 1,000,000 n'ibihumbi 150. Guhera mu mwaka wa gatanu kujya mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza bishyura 1,000,000 n'ibihumbi 155.
hanyuma guhera mu mwaka wa mbere kugera mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye bakaba bishyura miliyoni imwe n'ibihumbi 425. Hanyuma guhera mu mwaka wa gatatu kugera mu mwaka wa kane w'amashuri yisumbuye bakaba bishyura miliyoni imwe n'ibihumbi 640. Hanyuma mu mwaka wa gatanu kugera mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye bakaba bishyura miliyoni imwe n'amafaranga 770 y'amafaranga y'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo ubaye ufite abana batandatu biga muri primaire wajya wishyura amafaranga y'u Rwanda miliyoni 6,465. Waba ufite abana batandatu biga muri secondaire cyangwa se mu mashuri yisumbuye wajya wishyura miliyoni 9 n'amafaranga 670. Iki kigo kikaba cyaje ku mwanya wa gatandatu w'ibigo by'amashuri byishyura agatubutse mu Rwanda. Ku mwanya wa gatanu turasanga ikigo cy'amashuri cyitwa Green Hills High School, kikaba giherereye mu mujyi wa Kigali i Nyarutarama. Ikigo cy'amashuri cyagiye kivugwa cyane mu itangazamakuru ndetse no mu nkuru zigiye zitandukanye z'abantu, aho bavugaga ko kiga abana benshi b'abayobozi. Iki kigo cy'amashuri kikaba kiga abana b'Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bagiye batandukanye. Tugiye kurebera hamwe kuri babyeyi y'iki kigo uko amafaranga y'ishuri agenda yishyurwa mu buryo bugiye butandukanye hagendewe ku mwaka umwana yigamo. Guhera kuri grade ya mbere kugera kuri grade ya gatanu bishyura miliyoni imwe n'ibihumbi 95. Guhera kuri grade ya gatandatu kugera kuri grade ya munani bishyura miliyoni imwe n'ibihumbi 245. Guhera kuri grade ya 9 kugera kuri grade ya 10 bishyura miliyoni imwe n'ibihumbi 940. Guhera kuri grade ya 11 kugera kuri grade ya 12 bishyura miliyoni 2 n'ibihumbi 70 by'amafaranga y'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo ubaye ufite abana batandatu biga muri primaire wajya wishyura miliyoni 6 n'amafaranga 720 y'amafaranga y'u Rwanda. Ubaye ufite abana batandatu biga mu mashuri yisumbuye wajya wishyura miliyoni 10 n'amafaranga 510 y'u Rwanda. Iki kigo cy'amashuri kikaba cyaje ku mwanya wa gatanu by'amashuri yishyura amafaranga menshi mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa kane turasanga ikigo cy'amashuri cyitwa École Belge de Kigali, kikaba giherereye mu karere ka Nyarugenge rwagati mu mujyi wa Kigali. Iki kigo cy'Ababiligi kikaba kigaho Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bagiye batandukanye, gusa gikunze kwigaho abanyamahanga benshi cyane. Tugendeye kuri babyeyi y'iki kigo tugiye kugenda turebera hamwe uko amafaranga y'ishuri agenda atangwa hagendewe ku mwaka umwana yigamo. Turahera kuri primaire cyangwa se amashuri abanza tugere kuri secondaire cyangwa se amashuri yisumbuye. Muri primaire bakaba bishyura amayero 2,627. Tuyashyize mu manyarwanda ni akaba miliyoni 2 n'amafaranga 950. Naho mu mashuri yisumbuye guhera mu mwaka wa mbere kugera mu mwaka wa kabiri bishyura amayero 3,743. Uyashyize mu manyarwanda ni miliyoni 3,700 by'u Rwanda. Naho guhera mu mwaka wa gatatu kugera mu mwaka wa kane bishyura amayero 4,153. Uyashyize mu manyarwanda ni miliyoni 4,100,000. Guhera mu mwaka wa gatanu kugera mu mwaka wa gatandatu bishyura amayero 2,547. Uyashyize mu manyarwanda ni miliyoni 5,100,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo ubaye ufite abana batandatu biga muri primaire wajya wishyura miliyoni 17 n'amafaranga 748 y'amafaranga y'u Rwanda ku gihembwe. Naho ufite abana batandatu biga muri secondaire wajya wishyura miliyoni 30 n'amafaranga 720 by'u Rwanda. Aho ni ku gihembwe. Iki kigo cy'amashuri kikaba cyaje ku mwanya wa kane by'ibigo mu Rwanda byishyura amafaranga menshi y'u Rwanda mu bigo by'amashuri. Ku mwanya wa gatatu turasanga ikigo cy'amashuri cyitwa The Earth School cyangwa se International Montessori School of Rwanda,
kikaba giherereye mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali. Ikigo cy'amashuri kikaba cyigaho Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bagiye batandukanye. Tugiye kurebera hamwe kuri babyeyi y'iki kigo turebe ukuntu amafaranga y'ishuri agenda yishyurwa hagendewe ku mwaka umwana yigamo. Nk'uko kuri babyeyi y'iki kigo bigaragaza, muri primaire cyangwa se amashuri abanza bakaba bishyura amadolari 6,000, akaba miliyoni 6 y'amafaranga y'u Rwanda. Hanyuma muri secondaire cyangwa se mu mashuri yisumbuye bakaba bishyura 11,000 by'amadolari, akaba miliyoni 14 y'amafaranga y'u Rwanda. Bivuze ko ubaye ufite abana 6 biga muri primaire kuri iki kigo wajya wishyura miliyoni 34 y'amafaranga y'u Rwanda. Hanyuma ufite abana 6 biga muri secondaire wajya wishyura miliyoni 79,800 by'u Rwanda. Iki kigo kikaba cyaje ku mwanya wa 3 by'ibigo by'amashuri byishyura amafaranga menshi mu Rwanda. Ku mwanya wa 2 turasanga ikigo cy'amashuri cyitwa Kigali International Community School cyangwa se KICS, kikaba giherereye mu mujyi wa Kigali i Gacuriro. Ikigo cy'amashuri kikaba cyigaho Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bagiye batandukanye. Iki kigo cy'amashuri ntabwo bambara uniforme, abanyeshuri bambara uko bashaka. Tukaba tugiye kurebera hamwe kuri babyeyi y'iki kigo uko amafaranga y'ishuri agenda atangwa hagendewe ku mwaka abana bagiye bigamo. Nk'uko mubibona kuri babyeyi, guhera kuri grade ya mbere kugera kuri grade ya 5 bishyura amadolari 15,400. Yashyize mu manyarwanda ni miliyoni 15 y'amafaranga y'u Rwanda. Guhera kuri grade ya 6 kujya kuri grade ya 8 bishyura 14,400 y'amadolari y'Amerika. Yashyize mu manyarwanda ni miliyoni 16 y'amafaranga y'u Rwanda. Guhera kuri grade ya 9 ukagera kuri grade ya 12 bishyura amadolari 18,400. Yashyize mu manyarwanda ni akaba miliyoni 18 y'amafaranga y'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo ubaye ufite abana 6 biga mu mashuri abanza kuri iki kigo wajya wishyura miliyoni 88,730 y'amafaranga y'u Rwanda. Aho ufite abana 6 biga mu mashuri yisumbuye miliyoni 101 y'amafaranga 80,000 by'u Rwanda. Mbere yuko tukubwira ikigo cy'amashuri kiri ku mwanya wa mbere mu bigo by'amashuri byishyura amafaranga menshi mu Rwanda, turagusaba ko wabanza ugakora subscribe aho hasi mu ibara ritukura, nurangiza ukande ku nzogera maze dukomeze. Ku mwanya wa mbere turasanga ikigo cy'amashuri cyitwa International School of Kigali. Iki kigo cy'amashuri kikaba giherereye mu mujyi wa Kigali i Nyarutarama. Kikaba cyigwaho n'Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bagiye batandukanye. Tukaba tugiye kurebera hamwe uko amafaranga y'ishuri agenda yishyurwa hagendewe ku mwana yiga mu myaka igiye itandukanye. Amafaranga y'ishuri akaba yishyurwa mu madolari, turagenda tuyahindura mu manyarwanda kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza. Kuva kuri grade ya mbere kujya kuri grade ya 5 bakaba bishyura 17,100 by'amadolari y'Amerika. Yashyize mu manyarwanda ni miliyoni 17 y'u Rwanda. Guhera kuri grade ya 6 kugera kuri grade ya 8 bishyura 18,200, akaba angana na miliyoni 18 y'u Rwanda. Guhera kuri grade ya 9 kugera kuri grade ya 12 bishyura 20,400 y'amadolari y'Amerika. Yashyize mu manyarwanda ni miliyoni 20 y'amafaranga y'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo ubaye ufite abana 6 biga muri primaire cyangwa se mu mashuri abanza wajya wishyura miliyoni 98 y'amafaranga y'u Rwanda. Ubaye ufite abana 6 biga mu mashuri yisumbuye wajya wishyura miliyoni 114,190 by'u Rwanda. Iki kigo bitewe n'akayabo abanyeshuri bishyura kikaba cyaje ku mwanya wa mbere mu mashuri yishyura amafaranga menshi mu Rwanda. Turagushimiye wowe wabanye natwe video ikaba irangiye. Niba uru rutonde tukugejeho utarwemera, twagusabaga uduhe inyunganizi muri comment. Kandi niba iyi video wayikunze turagusaba ukore share na subscribe.